He huarahi me ua ka whaia e te Māori engari ko ngā mahi hoa te whitau o te manawa o Anzac Tasker. Me te aha, karamatamata ana te noho mai o ana mahi I tētahi whakataetai nui o te ao mō ngā mahi hoa. Kei a Heta Gardner te roa ngāke o ngā kōrero. Te tutukitanga o te pukumahi. Once I put all of the pieces in and I took a step back and looked at it, I just crossed my fingers and prayed that it said ABCD, really. Ko te Urbis Design Day te mutunga mai o ana karakia me te tautoko Pō Tihoki. The winner was based on the crowd's vote, so that was probably one of the most humbling sides of it. I tīmata I te tohu ao huahua I te whare wānanga aronui o Tāmaki Makaurau. I whai ake ko te tohu pairua. It was either going to be an architecture, a graphic designer, or an astronomer. I was either doing this or looking at the stars. I nae nei e kore he pōhehe I whai ia I te ara tika. Kei te whānui hoki, te reo o te kōrero mo ana mahi. The other one I wanted to show you, which is just as cool, is this one here. It is by graphic designer Anzac Tasker. Nō reira, he aha ngā whainga roa a Anzac. Well, I'd like to see my mahi grow. I'd like to see it around New Zealand. I'd like it to be in New Zealand. I te kite ngā maunga kua kakea ke e Anzac, kaore e kore, ka tutuki aua whainga. Heta Gardner, te karere.